Ramli Kapungli Shimshong look commission some Mungaiji Hili la Sampang Kavaida Churchy Rivrana Hobokamine Rivrana plan Lehai Gasana China Rivrana plan Legasaji Leda Kaleji Ana Miping Jili a point Salaka Hopok Masaka Chingrongwi Kerkre Even Mangla Magazanga Guardian Danga our Hokpok Sam Kapok Marie Kailala Mariji Tadamale Samne Hokpok lay Ka Ogtwili Krakdong he Verena Teda Kamia Zangda Shokrano da Kasolaka Gala Church Ragprahi Christian at Teda Hopoke Hokopokwi along Hile Atam Zangai Awi Mangla Jinakasazangai China Nawi Iwi Sharuki Zangai Itumna Rivali Palaka Kala Rivan Itumli Paquilaka Jivi Mayakung Rogue along Hile Hopok the Church Hopok the Lelaka Members Matsang Saka Katana Pajmangna Kaliva Gijda Ka Itumna Tegijipa Aju anniversary Lina reminds Sang Ngai the Klepawa Mangla hina itumli kasatlaka Himashunga himatai Church Kalewi Sokami hi e Takui Hider Kachui Ning Uklum Take a quickala Kangurum hina itum hi manga Pidaklan Tangkhul Baptist Church Bangalore Lairano Gaji Itumui Tatangamele Haugada Kashankre Itumia Lunglitsang Haugada or Tata Tem Lakahaya Le Haugada Kashok Manning Lapmane Kavri Rau Lukamashin Tata Le Palungajine Gajipava Bangalore Konung Hi Hili Resang Kapaya Apong Junkalay Ka Regasang Walungle Itum Shiman Hai Pai Shine Gujubang Rirawi special Salakahai Panning Committee lay mida Aji 10th anniversary to Ringpalai in Mayon delay. Then idu ina Hokangai, Gala, Gasat Kangai, Exhort Sakangai Bava, Itum Kutong he Church Lee took made a serious summit to Quise, Hangai Maram Gajungalaye Marama no iwi personal relationship of Rivrawena Matatwikawai. Kala further from that, Kajunga Kalejili in Aka mention Sangai, around iwi Ningli tuk Sata Kaleda. India we population young low. Kala Kahak Jili young low. Country. Area ni Yanka Kashini Lizangai, population Yanka Kakani Lizangai. Vareshiwi percentage Yanka 2.3 Jile. Experts being hung the Switai, the Hangdale, Switadale, the Hangdale young. 2.3 Jilatuna segregates like a Catholic being 1.3. Kala Protestants, Orthodox, and others 1 down. Chili 2.3 shokain. Taka church with challenges he later lay. In a gang tata Katiam Tangame Kashang Kre Wivang Maning Manay, China. Number Bajili, Kahakatio Hilimayangse, Ka itum later clapping he. Aju anniversary hili. Twiga atamli ning mi gisa atum bimwang ning shi say rivali maswap mi say kal arila church ka da haksang sakshi ka da mangabang sakshi hili manglahi kala tui hi ka da shanglak aina mi cha mi manglaga itumli rivrawi leg shi remind salwi di sumli home cha da kla atum bimwang la rivali ning shi itumna Nana Ari Hilipam the Lelaka Nala Nakalata Chumazanglo Church Malays Hanishi Jiva
ก็ละอีวิมังลาลีอีวินิ่งฮิลีตรีนซาละก็อมันเองก็โฮมละก็จัดขวาอปมฮิไม่เลยสันนิษฐิวะออกทีนั่นน่ะริวาลีก็ละตุยจิลีมาไล่กิดอปงฮิจุงเมย์คาร์ไงเนี่ยใจในทุ่มฮิ church ลีก็ต้มซะอาจจะวิ10th anniversary commune ฮิลีนิ่งชิลักไอ้อายาวินรัจังเดanniversary invitation ฮิลีสักลักไอ้คุยมิตานั่นทุ่มนะเสียสักไอ้นะก็ละ church ลีchurch เลยพลุงระมาช่วงไงก็เลยฮี church ลีอีทุ่มก็ต้มเสียอีทุ่มจวนเดเลยกิจิวิอาจจะซาเดนั่นทุ่มนะรัจังมิตาริงพากจุงก็พงชกไงเดเลยnow she know akhui amane ka thada ithumui birthday community thum invite sa ka honor sa da la yang honor sa la ka ra la ka sia sa la ka ka tom ji da achu church we anniversary hili na thum na ra la ka invitation hi accept sa la ka rakh mi wang ning shila ka thei ithum achau otpam na ka sak le haw kaรักไงมีกิจงกันเลยสาระค่ะมาเสมในจีบาจีพับได้เย่ใจน่ะสกมีจริงไรจ้าเด้อตาชุ่มมีรนอกจีจีทุ่มเสียหายอิน่ะฮีฮังละก็ฮิลีตั้งเฮาไงปอลน่ะ church เลยสิละไงใจน่ะ church เลยสิโลคบกับซาโลจีจีอันนี้ยังไอ้น่ะบริวารวิมังลาจิน่ะก็สัตมิดาก็ละอันนั้นเทคว่าจีที่ชุดมาตั้งตรงจิตเฮ efficiently อันนั้นมาทลักไอ้น่ะ church คิกลักจีละอันนั้นตรงจิตเฮมีเดลัยอันนั้นกระจำมาไอ้น่ะกระทระกระจำมามีไอ้น่ะกระทระมีกระจิวี example คุยละก็อันนั้นมาทลักไอ้น่ะตมีจุกมันจะเสียอีทุมีกระจำมามีwe categorically จังสาชีกจีวะก็ถ้าจะออกทวิตเลยสาระตั้งมังลักให้ออกทวิตไหนนักขลัดตั้งขมังจีนมาเทเรละฮบมาเลยละกจหันมาเลยละอีทุมวยาลงเล่ปุขงป้าขลัดตลีกจิปัดกจงก็ชกกับตะเลยครับกระทารมีอ่อนกันสักละค่ะน้อยกับพนิงละอุกลุงละก็ละนาลีสมังเกจิสามันไอ้นักมิรินจีวี promise จีไอ้นักทุ่มเล่อารีออกทวิตก็เลยมิรินฮิลิละเทิงกันสักแต่เลยริงพังกันสักแต่เลย challenges ไอ้นักละ face สั่งสักแต่เลยสักชกกันสักแต่เลยจีต้องฮิทุ่ม church ว่าลงเล่เสียสักคงลง church ว่าลงเล่ก็ต้องมีงรบได้เคล church ว่าลงเล่ดุยริบร้อยดุยฮีมีจามีมังเดอเลยก็ฮะเลยได้เคลจุยวังอีทุ่มฮีออกดุยฮีเฟซสักได้เคลเนี่ยใจในอีทุ่มฮีคบกับซาเซยังกับซาเซกางทาละฮอกกับพวกเว้นน่ะนั่นน่ะ church เลยสิเด้อมีรับผมขวายแต่โจกิสักคำท้าวินฮอปกแล้วก็นวย contribution นวยดุยนวย encouragementก็ต้องฮี involve ซะเลยเขาอาจจะกุมทารากากาฮีนวยสิฮะนวยออสักนวย contribution ฮีจังลักจะเลยจะในฮีวิสวกมีฮีอีทุ่ม continue ซะเสกจะให้ในเนี่ยช่วยในเลยต้องเอาเกะเราสวกนิ่งซาร์เนาะ amen Good morning, church. Ili TBCB pastor na knishi da kol saraye achiwe simishowe atamwi aman kasak in area adam yang 10:30 the program is sane 11:45 right China ya dam sangdam khim re pung makhai mang khui re China yaru na ning khrak lama samilo remai twitter TBCB phashok khmia ka sak wali ning shie ka khnia sada TBCB we akhoga pastor associate pastor tigan boards women we kathana bing youth we kathana bing pioneers TBCB we members sai gora inarwi ing ning da khle hi
Tangkhul Christian Fellowship Bangalore we on behalf aina na thumli kathara anniversary we shalam hangji pundale ka thumasada TBCB khle mangai na rijeng da khle mingi pyo da khle manglarin li cho da khle mi ka chong khle hui ka shabwe church kal ministry ng sara no da nola kaina hi TCP we on behalf sada na tum sai ko le shalam hangji punai ning shaire thank you. Good morning, church. Iwi Shimkur. Kala iwi church, Tangkhul Baptist Church ko hati iwi matunay na. Aju Tangkhul Baptist Church Bangalore we 10th anniversary celebration. Iwi greetings in Kwiradale. Ring paye shooting and thadapam na clay. Wat kasaping ko tong ralaga mi chung mayda. Sit aga khani tai da klei hila chipem khuisi ka jiwa ringpa mai kha lui re achi 10th anniversary celebration hili exhortation atam khami chi wi wangla ning shiye ringpa ye yaw ko homa kala awi team kala program hi wi committee ping na sakla kai no khi laga ithumli atam thada khami hi wi bang singkum thara ka ga hai ga ji hi kapaya maning mane how phok khami a bing athumui shairender athumui yang pangshap zingrot zinghamli khamakui kasi kasa khang laga wat mga sakhay ka chung khalaye achi ithum achi pam na khlay ping hina jiwi athai ji hat laga da celebrate kasane how phok mi ga hai ping ko tong lila ning shiye privrana athum lila som mirano ina thada machuke ki message mi hai phung laga sa thau sikla chang da shimwe na machuke yang ji tharan li hili leader clay achu itum members ada clay ki hiwa itum shit ka sang ping mange Jishu Krista wi hui kami thai ga hayami ping mange sangai reu wat ko tong sa laga iwi na wi shit ka sang ji ma pung phang sak da ring da lei laga Jishu Krista ka khnie mara rang la ka in tang da iwi ka zat apam li ka ji pam apam jili mapung pha khang sak jang Paul na Philippians chapter 2 we verse 12-13 we jili na thum we hui khami ji mapung pha khawai hot na khwilo 13 ni jili ka ja awi ka phaning ji sangai reu sa khawai kala sa shap khawai varena na thumwi alungli wat sadale Tangkhul Baptist Church Guwahati Church member ka jiwi yaw ko homa enthui la ka yaw ko homa ping member ping sai konali varena na thumwi alungli wat sadale ka ji ka tha wat sangai reu ena ka ji chawi hui khami mapung phang sakhawai wat ji ring pha nai ji machuk laga jang laga Philippians chapter 4 we 11 wena 13 ji yang akhawa Paul na hi ta da kapi gai iya iwi khalai lai ji shapa ka ji tam khui hai ra awi khalai lai ji iwa shape awa shape da tam khui ka tha da tam khui khla jang shit ka sang naw kum thra ka ga haya shit ka sang naw akasada wat sangai reu iwi hui khami ji mapung phang sa kawai wat ka sa ji le arui pol na hang da khlei thada hi wi ya jingli khi ngawai phalungra kala khi hen da le phalungra ka ji in a thai apam ka ji atam ka ji da thai la la tho la la pim la la vat la la what sai korali ning yang
Unga Taiwi, Natum Kahai Awarji in a Tamqui Haira. Mata Najini. Itum 10 years Gajimane. Shimshong itum Katonga. Jishu Christali. Sampungqui laga shit sangda. Ring rag hayami. Apam he live Rana Chipam laga. Kaikava Tho the Lere. Kaika Thai the Lere. Kaika Pim the Lere. Kaika Vat the Lere. Apam Gaji Atam Gaji. Paul na kahang thada. Iwa in iwi clay position condition ji. Iwa shape the iwa ningyang uklung tong ding the iwa. Kui shape kiwangla laga. Jigata tha accept sakashawi ngatum gahai awarji. Ina take hai re jide. Itum jigata tha ngatum gahai awarji. Aji itum malay si gajiva. 10 years 11 dama thang thang wagi gji hiwa itum saklak kaina itum okthwa rakho jaina hili 13 jili ili pangkhang saka proho chishu Christawi ili pangkhang saka Christawi manga aina ina watsai ko ra sashapa sashap sera kai khalika bijang ili pangkhang saka Christawi manga aina ina watsai ko ra sashap sera gji Sangai reo natumi kui kamiwi wat mangaji mapung pang saklo sangai reo hailo sangai reo hai khawai wi wang itum khidaka sakla jilaga Christani iling John mi dale Christani iling so dale ana ili pang shap kami wi wang aina ina manga shong wa ge da le da kle aji isiwi oja sangre phao jang Ojan healing ning laga. Aji ngalay la malorang laga. Majuk da lay laga. Paisa la tada hokpok box nauli. Tada pledge box hokpok da lay laga. Jir sakala alungli kapam with dream ji. Hang shok da lay de. Jena tada ring pai. Ji sa shok shopki gaji hiva. Paul wi tada. Jang. Ili pangkang saka. Krista wi mga ina. Ina watsai korasa shope gaji hi yaw ko homa ina thuilaka ya homa bing women youth katonga member katonga zangda chi thata phaning shaphau se gaji wa khui wangai na ngalai la lokhui laka church la saka laka tek mate lakai na rali ma khorum pai mara sawagi gaji ot ka tew la ka hak la ka tong ji ithum ili pangkhang saka Krista wi manga aina itum ka tonga sa shabra gaji hi aji 10th anniversary hili itum na commitment khui laga kalaji wi shit ka sangatar lak hai ning uklung ji khui phung laga apam hiwe na shock laga ji wi na wat sa ka wa ji wa chang na khai chang shi khai gaji malela sangai reo ka tonga Paul na kahang thada itum wi hui khami wi wat manga mapung phakhang sakwachi chigatha ka tong ji chang jine jena ji thada sakwai sa se gaji message haimi ngai Tangkhul Baptist Church Guwahati wi mathunai na ningshila masotla kala hitada tam gaji da Krista wi wang saka ka sem ga ka gaji higata wat ka sa hili seha sakaina apong ngatai dala WhatsApp rumra gaji tada hang sangai ot manga wa mai rono Krista wi wang chungmei da matha mai da mathui ga sang rei ga sang hak ga sang Tangkhul Baptist Church Bangalore ngasarano jangai ran somirano thank you Kathada jipiwi tu khui laga mangla katharali lam khayori amanji nanangir khui laga Hayao klase Ananias da Acts chapter 5 to the church hopok kre we kharjan jang jine ji hang kup cham laga Ananias si Peter we mangali pop sa da shao shan laga thiawi ji yaro no ping jine ji chang khui laga wa ji fuai laga pung tum gtawi thili avu apre hi safira hi unga sai ji jene Peter na horsakina nani na lam yor khu ya manji hya khala da hang jena ma chakne dhanga kiwangina rivali sata mangla ka thrali chipat kla nani wi hiwa mikumoli meaning na rivali ka ka pikne dhanga safira la ngalang de chili pita wiji church wi songja ji rivrawi pangshap rivrawi mangla ka thrajina
Peter long sakang chu chara khni jili ngatai hang ngai na si jin naga hogu phoka church songsa khane pit itum na chi pata shumaka sakang chu pingwi kulali sak chu ni rai ji jena atum na shongfuli zadale je kha shongfu ayarli phakho ham naga kula ji mang sasri khwaila ngahayu ngaroke dang dele chata chadra shum dele laka Sadducees and Pharisees ping hina ats hiva msa ka paine kijita ka maina atumni shurti srawre kijita ka maina patukui ngsak laka phatop bi sangi je phatop bi sangaina mangla ka tharna gijingrau na raj homi khai tran wakyang nimmalei samne de pawra ka mi tran patukui li shit laga Solomon we kamrejli preaching sa ka sajli ba hokhui laga khirchan sajli Mayor na wakana hida da hange kha chan khang zek chiwi alungni ayin kchi shuta kala saikoro na khyak shi Gamaliel ko ho Pharisee akhna nganing da miping chili ka shik wiwang kayang li kushok hai salu da ka soi ana atumni hanga Israel nauping natumna miping hili ki sarakla da phaning zaklu khare kachang tedes na Akalata mi akhana da paninga kala mayer shamati shikhana ti shura ka ali shautat ka hayena ati ka shura pingjila ngaphu hauda kika mashoktua awi tili mishan ka khui atamni kelili wi judas na mi kai khali ati shur khwai khomkhui ka ala shiman hawa kala awi ati ka shura bingla ngaphu hawa Chiena achuwi to short hili ina natumni kachang kat ina kahangna miping hili kika masalak alu atumna ningsa sakrano atumna kangran kala otsaki mikumowi aina kashokna chiaka shiman haura ka hi varewi aina karana chiaka natum atumli mashiman sakramara Kala natumna vareli ngakai gishi ngasa sapai itum Israel now muning mane itum ni marang pit mane mara shaw mane matukui mane ka achu church ministry gisatran challenges leader keji itum papta sir gijine hili writer baina yang ina emphasis sang sak ngaya kejiba hi vribrawi otko da kachung gisi da hange itumna jipata mamana ka atumjili shawlaga achuina tuida Jishu Kristawi mramhi mamatuili lo da yangina samachidiji ka atumna khanawa versili ya Jishu ibang itumna higita ka chot ka chang phungna jang mai gi shi phungna jang da ring phala kaina ungnaga chungmai da vawshoke gi jibaji itumna Bible di ka pasam phange Tangkhul Baptist Church Bangalore we Pastor Reverend Khayaipam Khamrang kala Mrs. Atola kala Ali Otsakrum da kala miping to ongali isi Tangkhul Church Delhi we ringpa salam midlaye kharnau members ka to ongwi da nasina decade celebration sare giji ningli shalaga ringpa na ye churchi atangwi Peter na long na haupo kai churchi machi lakmane singum tinkani lang ralaga arile tum rashung da kleine vivrana awi miji matang jora milaga mangla ka chung hi church ng sarano ministry di manga wala kaina ka church ng sarano itum city lipam da kai ka onga akhaina ka tom grog laga sava se church in a decade celebration ng sahili big congratulations sadle ki jibaji hangai Delhi was salaktele inikni ka tatang ji 49 ni je 100 li water trung ngadarau gisne 50 ga sungai ga saga jang kachine jena ka sa grading si mathum ga tong le ni ngai ne ran som yer no zingum truk shini twer ina iram ringwile ili la new year le atam khoi faida opportunity mi da iram li ung laga mushun li ramwi aya wena khungbing la itum hunna ka church khang le kharjan sa laga iram ringwi khula iram ringwi naw la Bangalore le kai kha pom mai da athum bing long da Bangalore ko shok tang teu mai ka kharjan ka sa sam bang chena
ช่วยตั้มฉันก็ช่วยกันตั้ม Bangalore มั่งมันนิ่งละตั้งคู่ city จุ่งเขาเลยก็เลยรำเลยตั้งคู่วิกัน context เลยละอีทุ่มมั่งไม่ชิดก็เทไม่เลยชิดก็เทวิ challenge สิก็จุ่งเขาเลยซาแต่อยู่กรุงลี burden เลยลักอยู่หนึ่งลีอีเงินนี่ลักซาเลยละอยู่กรุงลีตั้งคู่ที่ไม่เลยชิงรอกก็อีทุ่มมกต้มรอกก็มาเชื่อมกันมาอีทุ่มกรุงลีเอาเรื่องที่อยู่กรุงลี burden หักล้างกันเลยละก็เงินจันลักกันเงินนี่ลักซาเลยเสียหายอะไรก็วเรน่ะอีทุ่มก็ต้องกับอุกลุงลีจะก็เท่าอีปอร์ตันเลยดักเลยจุยเสียหายงหันกามีดะอัตตมเลยอัปปงก็เตงเตยดะเลยวเรลีก็เทมีจอรามามันดะอีอาเทกจุงก็มาเทดักเลยดาชันคุยอาจจะ Bangalore เลยล่ะ founder เว้นอะทุยดะ pioneer spring ก็ล่ะ church เลยยาวโฮมเมกไว้ดะกระทานจอราก็ล่ะเลยอดสักรุมเมกไว้วเรลีก็เทกจุงก็ department ก็เตงเตยดะเว้นกระทานก็จุงก็จอราแล้วก็ church มังอาคุยดะเลยลุงฉันลังโนชาดเลยเจเทแล้วก็ริงพักจังก็เตอิชิปุเน่ตั้งคู่ Baptist Church ปุเน่เว้นน่ะละอิชิวิยาวก็มา Reverend Wongam เกชิงก็เลย Church ก็ต้อง on behalf ซาดะตั้งคู่ Baptist Church Bangalore 10th anniversary มีอนดักเลยอีทุ่มเลยริงพังรุมเตเลโก้ก็เลยริงกับพัก greetings คุยรามีเตเลโก้เจจิละดุยดังลิชิงไงอีทุ่มเอโอจ้าเขียบมจุงกันนิ่งสิเตเลเอาตั้มขมีวังอินัดดุยคู่ Bible text เว้นขณีบาละก็ก็ต้องไงแล้วก็โซกมิงซาโรโนที่เดียนมันปากเอกเรื่องไม่ถูกแต่ Exodus chapter 23 verse 20เว้นป้าตาชมก็อินันนั่นทุ่มลีกิจงเรามีระก็ provided อีวีคนงานาค่ะอีวีคนชาค่ะอีวีกหังงานาค่ะอินวิงซาระแต่วันนี้อีทุ่มลีหังDalam verse 22 li tarapai, if you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. Nali ili ngshungi da khlaya, nali ili konglui khwai sa ki da khlaya. Church church mingli konglui khwai sa ki da khlaya tong aje. Nana ina vare wi khon ngana gai ji tran. Vare wi tui sha gai ji tran. Kala awang dang ning dit gai ji tran. Ana ka so ji ka sa ji tran. Ka sing rao ji na. Vare wi mang la ka thar ji na. Ngrer mi thuyaw re nana ina mang ning lim re. I wi yang ka shia ba. Nali ili yang shi da khlai ba ji. I wi ka sing rao wi I wi mang la ka thar wi yang ka shia nga sa re. Ji wang na azi Tangkhul Baptist Church Bangalore. Lung san do ot sa lo. Mga valo ka ji lat wi da ka sat ngai. Ina yang la ka I wi ka phaning li. Uruok naw tha da ka teo ko shok la ka kong ra naw tha da long ka sa. Azi Tangkhul Baptist Church Bangalore. Kong re on hai re. Kong re on kai kong hi. Kong re ka ka wi kong nga sa la kro no. Kun na ka jing ro ra la ka ba long ru long kha mang sa ro no ka ji. I wi klung wi ka khau ne. Ka la ka tom khangai ne. Sak chang do ot sa se mui wa se ka ji hangai khanang wa sa da. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 li tarang. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. China na kathai ne. Aji tun tun zan zan da kari phara her laga otsa ta leka church. Kai khana wa mang khamu ne da la khui la bai. Kari phara her laga atam lang laser sa lang nang sam khui laga pomgi ji mut le atam her laga ra laga offering ra mi tai sra mi laga atam jigat laga sa tak le mang khamu la thare. Vreli ma kathai ping wang. Cause you know, na na thay, are mamaning lang mane, na vare ungram shem ka ta kale ne, vare na naling tay hang na som yai sare, kala so kami ji na thay ping out da, na mang chi lag la, ping bang do tram nguthe da kale ne. Itung kutong ali vare na som ira no, kala Tangkhul Baptist Church Bangalore, maling may no, vare na som ira no ji hangai, amen. Remay between the Tangkhul Catholic Community Bangalore we salam natum sai koroli midalay ajochi mixo Tangkhul Baptist Church Bangalore we kum thara ka sunga phanit nitre anniversary khamyon hili isi TBCB Tangkhul Catholic Community Bangalore li lo hok mi wang
chung ni shie kala in the Bangalore li 2003 li Bangalore li tai chiu dam li tang hu nau ta ta tiêu lai li sai ke aje 2019 yang ke isi tang hu nau hi chung khai de ting ngai na ba ting ngai na bai de ya the chung khai de ke in the juk kham je than itung mi krewi kring krak ai na aju kring krak hi te hangai de khui currently the media la problems leg ji thai ka ara mi chung sang be problem mam tai sang la ta tio khme ta da in a san khui ta jen itum na mu chu pai gi ji ka ji ga tha mi akhali o ka ji ga tha mi li vri rawi manglak thara ka vri ran ka sat mi da Bangalore hi la church ta da form sang sang la ga athum bi sak sa kala athum da ot pang lagai na sa ju mangai na ari jingri kala ring phalai na ok thili da sang khui mai adama khli Bangalore church akhamang le sai kha ara church thumai re Tangkhul Baptist Church Bangalore Tangkhul Christian Fellowship Bangalore kala now mai thui da Tangkhul Catholic Community Bangalore da church kathum ara Bangalore hi le itum na machu pai hi itum ngakai ngakak laga heta da ngakai ngakak la ot ngate da ot chat le gi maning lak mane kha adam we atisuda kala mi jung sang ji wa atisuda ili hang lo hi le development akhane ta khui kala reg sang kala hak sang khui khana ta khui Jana itum church kathum hina itum triangle li itum achkun mati a kathum khle thada itum church kathum hina or chang room chiwi adung li or chang room sai kale itum thada or chang room kha Bangalore hili khamusunga khamaganga kala khamaganga versi simkur samka paira gichine itum the church ngate ta kangrok salala kala thermal ngate la itum hitata khoksa hitata ngurumda itum ochang rok jingse jiwa thermal ngate la itum green version of sa green jiwa khamange itum Jesus Christ ji mange gala ladlida Tangkhul Baptist Church Bangalore member psychorally kjungha TBCB mathungsa da kjungha ningsi leye nathung wi otsin ot manga kjivuli Christa wi ngayur khami kala chingri ka haijing sarano da nathum da ningsla nathum da chingri anang na bang ningsla ga de thank you Rally gachung kaning shimidale as zimiksho 10th anniversary ungashung langmai da zimiksho ye haklak ga haya itumling sang sak dale rashok da gle hi rawi lu commission le kishimangai ne ji na remiti da hangaye yu mangali mi gachung han lamatu hai le re jin tu yang ra ga sang sal pa ye iba mang la kui ture iba no tumle ka tha da sa ga ok thong sak sikla jui chebali changai sai da ga hang di iba mang la kui ra ture ya Legisha yu yao ko homa khani tikan bing langmai da wa ya wen ra jang da khle city judges bing wi yao ko homa aling sora da khle ya ocha bing so naw bing leshila ka ha ya ocha ma yon mi na achu shim ko langmai de church members bing notum psychology women department wi na as anniversary khamayon wi sak mai ka thewi sam ga pangring ga pha shala mi li shit da le Twig high zingum nga shanong laga arit sadada khlai songza phega hli tu mangaba da khuida khlahi rirawe lu commission mangai ne gi ji na hangaye twig ha damli tumna lingsang ga hai yaw sang ga hai athaji kharshok mamanda haksang mamanda itumna khui ga shai ga chung kala samphang da leilang mai da tingrong jili apong chung khai nang yin ga khuila samphang gi ji ina hangaye itumna phaniong se ne himaya kharjan ana ne himaya na Jerusalem ni shamga damli phaklang shamga damli ana seha ga sa lang mai da khokha ga sai na shamga ku chita kaumbe na azu jim shoi tum Bangalore li like da kla hila itumi seha ga sa khokha ga sa ga tong me na ra ga shok ne ji na shan ku ye
itum kashura bing la now da itum yaw go home bing li khok ka sa support ka sa chi le mi ching she yaw go home bing na baw khra kwan ji itum la shangla kai na na khui thai lang mai de itum yaw go home bing na la atum we akhon ji apam ka chi voli la washung da shabang sa ka vai itum sa se helira jang khai itum sai gorli rirawi so kami khui bong da ki chaw apam le hanrong no ke ji hi women department shong me in hang ji pun da le khana wa sa da itum na phaning se church khalai wang members khalai ne members khalai wang church khalai ne ji tum ko tong ga phaning laga chatwa gi da kle song za lim dai mai de chatwa se ji na tum sai korli women department wi shong ina ka hang ni chila kai rimai twitter rajli ning si se kyuang glej lega hi ran ong sung khang sak ne kala hi rawi plan ne ngrak chak hai te achuk peng la kai ne mi ga hi ran ne itum na sem ku maning man ne itum na plan tha la mung sung sak mare ji ka hi raw pang le dek le ne ung sung sak tak le ran ne chuwang ali ning si se kala le gi sia yu yaw khom khani kala awa jing lo cha tak le tikan board ping church workers ping kala ya ri razang hai na tum sai korali yu ring pa shalam ji isi youth department ni shong ne mi de le ye matai la gai wa achi shu delicate sala ra dak le yaw khom ping kala ali shura dak le church we kernel ping department ngai ti ra dak le ping le youth du shong ne ring pa shalam ji mi de le gi ji na tu mi church le kha ung hang mi lo gi ji hangai de le ina ka hang ji phun ngai na tum sai gorally itum youth maling sak se chewing sak se ping pang sak se ji ka khut lai hi khi klag ji na tum le question sang sak ngai kala na tum uklung le ajra dak le kernel ping le hang ji phun ngai khina main source kala khina chewing sak ra khina maling sak ra khina ping pang sak ra really ka da ngai pai mai thik lag ji khina klag ji na tum le sharp queen sak ngai that you take a queen ba kernel ping khok ka sa hina khamataya weapon na ka ne de ba chang kala ji to me church Bangalore hi kokasa da yudi to maling dak le khikla ji laga itu me church kernel bin kokasa dak le pastor khani wa jingli ngrak zat na zat dak le huwang ne ji ta da proof mi ngai kala shakhi mi ngai ka ung hai la ta da itu me youth department ping hi segregate ma sa mi hai la da to me connection ji link ji ma tha mai da le mi lo kala khiwat klag ji khayang sang mi lo ji hang ji phun ngai in a Krelia ka hang hai le mai hi chewing sak se jiga khin chewing sak la itum youth pingi ba mai won ka tha ne thing ma le tu re jiga mai hi ba ma sok pai jin thing ka le atam le chui dak le ji awon ni won dak le hi thing jin won sak tak le ang yung hi ba kernel ping hin ne kernel ping na tum hin ma tha da chui da le ka itum mi ba da won re ka la me ping ne yang le thai re lum re ka la shepa a ji tha da sa dak le lum sak tak le ji tha da hi advice ki ji wen ra sar le hi kernel wen ra sar jin itum gladan na sem ku maning hin tum de commissioner ne chuwangai na tum ungai la chita da kasami log ji hangai kana wali youth department ni shongai na tum church li unga ha tam tran le isi youth na la ringa pha salam ji hang ji phun da le ji ka hang mi hai na lo ning sin la kai re long athem long asi le ka thum sok ning da le himam bai le sang hau si ki cha ngalan na pang ta lang dang pai hau ki sin Yeron now yer cock of rally la tailak like a hilipaning like a hipping letter mcbee tai day. Letter ka piga tayon now kana let she luck kenangalan now aku asak si anna express like a will legi shi uklung in a pour out kasatam ngalan now being much up as murder like a pa high like a kushok with kumkuli tip sang high like a kushok like a pangai de itum la aru hon itum hi mobile sing high that tell me he sweet ka achala ka ba letter ye hapta khani sang la ka sam ka phang that pa la ka thum ga sang ji de pangai lui no riran ka hang Paul na kapi la ka 2 Corinthians li ka kapi hey na tum hi riwawi Jesu Christ wi chi kho uklung li kapi ga itum li kapi ga hai la ka na tum li atam ka ji de phaningung ching gi ka chi ne church li ocha khai pam na than Ocha Victor kala hi team hili otsakrum dak la yeron ngalap ni de shepa mathala ke na sala ka ach 10th anniversary celebration sa dak la hi mi ne yang la ka Tangkhul Baptist Church Mumbai Bangalore here mathai chi phung de ra yang la ka here asia wat lak phi ma chi lak mare yang na la ka chui lak ke na yang ka le isi kha mi avu mi rin li ka pai la ka Jishuna kapiga hai ji pas hai ji ga ja kayak na pangai ra hi itum sakpak ene machuk ni asu
ให้แต่เรื่องพลักให้ 10th anniversary ขมยอนฮีมุมไบวิชเชิร์ชถ้าแต่ก็ต้องละตาสังไงโน้ยจนทางมุจุกแล้วก็มีทราดคณิตาสลาดพันิงนี่สิละแล้วก็เที่ยวกับตาหนาวชุดหนาวแต่ไอ้ทราดก็ตัดไทยแล้วก็คณิมั่งตาสังนี่ถ้าทาร์ละก็ต้องวิเลยก็สิจิพุงแล้วก็สิตาสังหลักตะเลยก็แล้วก็อะไรสิอาจารย์แขกผมเราจนพุงพังงามขายเงินสาระจะให้แต่สิทิเกตละคุยให้เรียรุ่ยไอ้น่ะแต่ก็ชับเป็นปั๊มละก็ฮิกุบเขาเลี้ยวมีติ้งกุบเขาเลี้ยวตัววิสิสัตก็ไปสาวเลยแต่อาชีพนั้นสินะฮอกมีวางเรื่องพลักเกอีตัวมันก็ต้องวิเลยก็สิจิพุงดัดเลยอาชีพนั้นสินะสิงคมทราก็ไปฮีสิงคมเรื่องก็สังมังมันเองละมังลาวเรื่องก็สังสารโนอาจารย์มายอนมีซ้ำกับพังฮีริงพลักเกเฮลีอันน่ะเขาพกละการทลากันอาชีพเรื่องกันในรัสสังละการจะ after long time รักขยังฮีฮีอิลีสังไงน่าจะก็แต่ใครเลี้ยวพกมีก็ให้ ministry after long time รายังละก็เฮตัดอะไรก็สามารถทั้งมาไทยก็สังฮีริงไพ่อาจารย์แขกผมละ maybe after maybe 10-20 years ยาวราสิกจ้ะริงพลักละเขาจีขราตั้มทราน10 years ที่ที่ church เมื่อไรสาธุกันจีเมื่อขนังนาระดก็มาทั้งมายาสังแล้วก็มาทั้งจุยการุณโนไปร้านสอกมี church นะสารุณโนอีตุมก็ต้องอย่างกัดเลย thank you เงินเอาเป็นลักษาลบายแค่ท่าสาลละ Hyderabad Tangkhul Church Hyderabad วีมาทุนเนี่ยนะอินะท่านแล้วก็มีมาตีช่างทะเลก็ละ Hyderabad เลยเลยตั้งคุณเอาบิงไซโก้รุ่นน่ะ 10th anniversary วีชาลามดีฮังจิพุนทะเลฮิตาเดHyderabad เลยละ 10th anniversary program ฮิลีรังสักขวายรังมีขวาย invitation มีเดเลยจูบัง church วิยาวกฮอมาก็ละเอาไว้จริงเลยอดซาเดเลยก็ละ members ไซโก้รุลี Hyderabad church วิมาทุนเนี่ยนิ่งกษีกจุงเขาพงชกตะเลยยังขนาดนั้นจิตารันจิลีนั่นทุ่มว่ากันทีซาเขาไว้หดนาดเลยไม่ได้แต่ pastor บิงกำลังสดนาวบิงกจุงขนาดหังไฮรีก็กันทีซาไว้หดขนาดมันนิ่งมันนี่ก็ problem ซาเขาเลยก็ให้อยู่บางงาลามคุยเรื่องแล้วก็คุยง่ายให้ก็มาสบายมาเลยแต่นั่นพูดอินสิเด็กเลยเนี่ยจูบังไอ้น่ะงั้นแต่มาคุยมีอะไรเรานาวแต่สังชกก็ให้ดำจิตารันดียาวราสาระจิตดำทารันดีงั้นแต่มาคุยมีอะไรล่ะอารีอดัมสังเดเลยนะมาคุยกี่หุ่นขมังเจ้าเดอินะนั่นทุ่มลีตุยปั๊ม Luke chapter 2 verse 14 นี่ฮิดาตาหังยีช่วยไม่กับก็จะบริลีเด็กมาเตยรนูก็ละออกทุยลีอันนิ่งยังคู่งมีพิงวีอารมณ์ลีชิงเรไฮรนูก็จะฮีหังไฮเดเลยออกทุยอารมณ์ฮิลีออกทุยเดเลยเดคเลอารมณ์ฮิลีริงเดเลยเดคเลอารมณ์ฮิลีอีทุมวเรชินาวอากษาเดชิงรีเวรน่ะออกทุยเดเลยล่ะก็จะฮีมาจุงสังไง tax อะไรว่าให้รี unemployment อะไรว่าให้รี moral living เนี่ยน่าเกินเลยให้รีอีดูมีชิมคูวี society วี association วีบริษัทวีคาริงครักีเนี่ยตาง่ายเนี่ยตาละก็เลยเด็กเคลียอารมณ์เฮลีบริษัทก็สัตย์จิงรีเอน่ะออกทุยเดเลยล่ะก็จีบไปฮีมาจุกนสังไง Revelation 3 we 14 onward ลีก็พาดมจิตารันจิลี lukewarm church เดลาวดิเชียลีหังไฮเดเลยคิววังเอ็นลาวดิเชียก็ท่าจิลี lukewarm church ลุมรุสุก็ไฮ church เดฮอกเลก็จีฮีมาจุกนสังไงอินพันิงขวาอดัมจิตารันจิลีอาทุมลี lukewarm church เดฮอดเลยเดคลีฮิลีอาทุมวี power อาทุมวี potential เลยเดคลีจีเวอารมณ์ลีงมแล้วก็เทมเร็กแล้วก็
ili kaya shirane ina matung plongki gajine ina chui me da octave plongki gajine ke chiwi mindset ring laga ina yaroi bingwang kama tha ki otsa mini glayang ina yaroi bingwang ka tha da shepa sa mini glayang gaji pa hi malai ga hai da da thai hawi atumwili capability mang pha tu yawi kala atumwili ability ba hi yang hai laga vrivrali malai thui ga hai vrivrali knukli hai thui ga hai kala gaji chawi ability sa ka shapa jili yang laga mga shong li zat laga thui ga hai tha da thai vare shirin itum tangkhul vare shirin hi ka tha shongja li zat ta le mai de kala hi ka tha shongja yili wazangi da sa da le mai de da la chu ma chu khuye ka hili hang da le da le ba jingri ga hai ji na thum wang sa ro no gi bai ba hili hang da le da le ba ba khi ga la ya ka vari vrawi ning ga chang ati shu da sat da le da le bing Sunday mang le vare shi ga samaning la worship zat la ga chi mang le vare shi ga samaning la kem le ung la ga ninga nga phau wi la ga chi wi hun ga wi khang phau ji mang ga sa li maning la Sunday le la baye worship le la baye kem ga sa le la baye no wi otpam le la baye no wi shim alung le la baye I vare shi akhane ga ji identity le la ga ok thui de la ya ka na iwe shim kur hi chingri ga hai ngasala kre ga ji hi iwa shan khui jawe ojana khaibam nala hangai re ishi church Bangalore hiwa mashit manola kena kala rally khorum ngai lak kena rally masot mi ngai lak kena leide klaya church ne da hangi 10th anniversary sam ka phang ena ngasoda mangashong phaigar zatwa gi gaji mangashong rewrong wibang otsawa gi gaji lela manghawa mai loiranu mi mai khayang church mangasarnu ka rewrong wi sakrin jili yang laga awi sang sakhngai jili walaga ringwa ga shap church akhalang saranu kala Tangkhul city li ramlit leader kle psycho runa ngayo yang kabaya church agang saranu gaji hi hangai de le amen Yamai say Yamai lo Bangalore we alumni Tangkhul Baptist Church Bangalore we Kathana Pastor Khay Pam Khamrang Associate Pastor Victor Chimi Kratikan Ping Church Member Ping Rao Sok Mi Lungdi Higda Chingum Traga Baywi Anniversary Mion Kavaida Yaulaga Haya Kwa Church Lila invite Sakmi Jabang Chungring Paye Tangkhul Baptist Church kwa na mam lai ga bai Bangalore Church kwa wi wanga aman sak mai thui ga ji mirin chong za wi hau ga phok oza mayon mina khare pastor sa da hili kwa le da khale ya Tangkhul nau bing restaurantly mathuklu shit khabai sia sak mi mang mazila jingku madam ga sang ka Church li nganaw milaga itume vanga hi abawu wi simli khong thada ring pala ga haya chimikso sangsege kala iwi ring pha mang majila yu simkhur wi kala church wi ring pha salam hi Bangalore Church li leida khalaya kathana kashura member sai korali kwa church wi ring pha salam la midalai jenang so de ina bible tu aka pasok ngai waren the ili khami lemat chui ati shuda sim saga tha aka thada ina simpung sem kala khanga thai akana chui tungli sim sagai kha ga sa mi china
ning salak ina saranu hi pona quarantine mi pingli saklak ina hi tamji thai kalai hui tui pam hi na yui sit ka sangli Bangalore Church wi alungli Pastor Sakare was a kayasi ngia Reverend Muyon mi rungri Reverend mangali shimkur Reverend wadram kang tulungdi lungsan lagina mata lagina wadram tungai lagina kalatu bang ma phaning lila Reverend ungrum bang misai ko bang phaning laga wadram ngatu khmi julungdi matang raisang laga Rawi sokami kohorchi mi ka chungna sambang naga azu oza legacia oza ran khabam khamrang na thanaga hili ka tongna rawi sokami sru khwing rum da khlai sambang rum da khlai ka tong hi thailaga rally masojikat ngai lage kalai hi rally sikasanga byungwanga sakmai thui gaji kala khya ka mai thui gaji ni tre akhalang sadalai da khuye jenang soda aruhili romans li kahang kasung lak aina lishilu magaphali ninga chailu kaphaji singtitlu akhaina akha kristawi lungdi chinang rawi legacy mida lishing roklu akhaina akha khya sing roklu lungsan tak wat salu ngajang mazadalu proali ningdong tak watram ngthulu hi misai kurbang terka sabulungaji yaw gohom tikan khoer bingwi bang mang maning mane ka church we lungli I Tangkhul Baptist Church Bangalore we member akhnaida sitkasang lungli ringrum da khalai sitkasang we lungli church we mission ot mangali ot ngurudli srukhwing rum da khalai ka tong bang hi terka saye ka chawi 사가thấy rana talent người sa đó mami mane ngatai đây đó rawi mình tek đây khawai cái là rawi church recent khawai apong ngatai đây đó mi ga ha chui alungli a khai na kha khaya sing ro cái là chuming ro phoming ro thế là cái ring khang rum alungli rawi tek kham tai cái là rawi ning sang chi la ye cái gì itum phap ka ta mang mzila ot sa cái na so da saga sapa saga thaya mi ababulang sa sing chi la hangaye lung har dungli sim sagaka achi rally ka thaya bingne ka situi dungli sagaka athumji rally maga thaya rally maga pha mirenui ka khalat maga thaya athum saye chena Bangalore li leida khalaya Tangkhul now kala recipe rally sikka singju alungli rally khangachi rally ka thai rally khya ga si rawi sian chigan miyon laga oga thuiju wang ngalai ga tumpamli kala kongra turbam khale bamli lingsang laga kharsok da athai traka khamathaya mi tu amung sada kala shimkur mirin rally jikat kahaya mirin ju alungli songjang khuilaga na thumi mirin raw sok ming sa khabai adam ga jiwli rally ring khangruma church kala rally khamachia mifu mirin jali ring laga na thumi mirin khring khrakjena mi ka dainala na thumui mirin ochakji thailaga rally masojgata rally kapha myawung sa khawai sa se kala so khamichi church wi alungli rana makhawa da so khami kala church wi mission otmanga khabang saranu guji hi hangna ka hina pai hau kai raj somirna akhlata khlaya kala hau phok lagsa kakubal lagsa khai thungwanga mirin hau phok khamia hui khamia ngatang khamia perho Jesu Christo mingle Tangkhul Baptist Church Chennai we achi Tangkhul Baptist Church Bangalore na dan anniversary miondak le ringa phasalam midale church we boiler spring kala hili kre pastor sakmi itumbi legia Reverend beyond me awishim kur achi yaw hom sadakle yaw hom shin sadakle church we board of the sadakle women we executive youth we executive sadakle kala church we ashang we sadakle sai gorna jikat khami katom khami ngaina achi Tangkhul Baptist Church Bangalore na hiaka muchu shok laga
pangshap shok laga rau mangali ministry sadak le hithe laga ithum saigor na rau mangali masot mi ye kalana thum saigor mirin wang rali ithum ning shimile Eagle Church va Universal Brotherhood of Churches ithum Jesu Christ li sangdak le tong hi ithum achina ne gi li shitsange chiwi wangai na aj Tangkhul Baptist Church Bangalore na dan anniversary beyond the le ishi achina la ke da ishi church when ithum mi trada ka ta dak le san kala in amam lai mane Tangkhul Baptist Church Bangalore pastor installation sa dam le oja ke bamna ina chi pastor sa da iwi pam gui ga hi Bangalore wang mang pastor ning mane ka Tangkhul pu wang kala riraw wang iyaw ko ma khane da a chi church na chikitha uklung ji le laga ithum ishi church chennai wang la church gi chung sok ming sa ye itum kem ge sa dam le speaker wa dai re ka ja dam sran ni la kala I yaw ko masa sala la I hi ordained minister meaning together pro ho phag zat chi inam khui ga mi bai together itum le pro ho phag zat khui ga mi vai wang da pastor li khang ka dam sran church li khang ka dam sran ji le ichina la ge da church nam than tu bi na itum le shru khui mi jing ju wang ai na ishi church la chung ga sok mi sam phang la ga re ga sang sa ye da ju wang ai na a chi anniversary khamyon hi le ishi church wi ring pha ni ya khung la hangai da klene itum na Luke chapter 18 we verse 9 we following jili pa kha jili mi khani na ra laga temple li ra laga siara ka sawi khrajan sam bangra jishuna ka hang jili pharisee ba jina ra laga rivra eva no we ayin lam yon sare eva tides lam ye ya hab darkly khani shit la fasting sa ye Eva paisa lam zamane da ana langsola ke na siara sai dang Eva sashap la khai mine da ka dex collector ba jana khashna clock ba jana ba awe amai la gazing ram li miang ga leng la achi chek libam laga ama chikling phit laga rira eng zan make up ke je mi ji ine yena jishuna ga hang je Pharisee bajina maningla ka kashina klog bajina we raw pyo khmi samphang laga chingri in ungawe jena khalata hakhang saga jiliwa teung sagawra ka teu khang saga jili hak sagre dhange Jesu Christana Matthew chapter 5 we verse 3 li gangje banglali thai jambing ringa pa sok mi sarano kyawang kla jlaga jing ram ja thumine dhange Hili manglali thai ge jam jena Jesu Christ lim khui sangrang da claiming le reach out sak vai ba le hang mening mane kha virali an ri chang nau da mya ga hi ri chang thai jam nau da mya hi jam nau da ka shen ge jon vai vai dang dam le thu je jam nau da cha vai dang dam le thu je tri drop da ga mang vai dang dam le thu desperate sala khai condition le khle ji le hang sa ne aina Chi tha da rivali ga haw mi jena rivawi sok mi jing ram ji sam bhangra ta hang ne ajena pol na la when I am weak then I am strong ina ngazan kha dam sran ji li I bangawe ili rana bangshap rum sang miawe da hang da aje Tangkhul Baptist Church Bangalore na 10th anniversary mayon laga itum sai gor na shi church na sandak le hi itum mayanga ye ring pha ye da hang dak le hi prodigal son we elder brother we attitude mathala Pharisee ba we attitude mathala ka rali rig chang je ramaning la ki ga sa tuk manai je le ching laga aje Tangkhul Baptist Church Bangalore na rali khokrum kala mi Bangalore dram khang che William Put ka jiba Salvation Army founder ba jana heart to God and hand to man the hang da ringwa gi dak le hi Rawi cruise chili hamsang laga chigatha magateng urok sada leiching rano ji hang hai ne ran som sereno